amahoro y'Imana kuri we udukurikirana nyuze kuri channel zacu zombarizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano ngushikaze gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu mbere yagerwa n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kure hashoboka, kanda like ndetse warusangiza igitekerezo cyawe unyuzaho hasi muri section ya comment. Ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru, tegeze amakuru yacu mu burasirazuba bwo hagati. Amerika yinjiye mu ntambara, abademokrate ishyaka ryo muri Amerika bavuga ko bitandukanyije n'ibikorwa bya Trump. N'amakuru yagezweho avugwa i Tel Aviv, uyu n'umujyi mukuru wa Israel, ni Tehran mu gihugu cya Iran. Ibintu bisa n'ibyahinduye isura mu ntambara ya Iran na Israel kuko Amerika yinjiye mu yagabye bitero ku bice bya Natanz, igice cyitwa Esfahan n'ahitwa Fordo, ni ibice bikorerwamo intwaro za nucleaire hano mu gihugu cya Iran. Donald Trump yavuze ko ibyo bitero byageze ku ntego ndetse yibutsa Iran ko niramuka isubije ingufu zifashishijwe zikuba inshuro nyinshi. Ngayo nguko iyi niyo ngiye kwibandaho muri gahunda yacu y'amakuru yo kuri uyu munsi. Njye mugiye kubana nitwa Etienne Besa ngo hayikaze. Nguhaye ikaze. Ibintu bisa n'ibyahinduye isura mu ntambara ya Iran n'intambara ya Israel kuko Amerika yinjiye muri iyi ntambara. Amerika yagabye ibitero ku bice byitwa Natanz, agace kitwa Esfahan n'ahitwa Fordo, ni ibice bikorerwamo intwaro za nucleaire hano mu gihugu cya Iran. Donald Trump yavuze ko ibyo bitero byageze ku ntego bifuzaga ndetse yibutsa Iran ko niramuka isubije ibyo bitero ingufu zifashishijwe ziri bwikube inshuro nyinshi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Al-Ghachi yatangaje ko ibyo bitero bya Amerika bizagira ingaruka z'igihe kirekire. Abbas Al-Ghachi yashinje abi Washington kutubahiriza amategeko mpuzamahanga. Yagize ati Iran ifite uburenganzira bwo kurinda ubusugire bwayo, inyungu n'abaturage bayo. Urwego rureberera ibijyanye n'ingufu za nucleaire muri Iran rwatangaje ko nta ngaruka ziturutse kuri izo ngufu barabona zatewe n'ibyo bitero. Uwitwa Reza Kalda uyobora urwo rwego yagize ati abaturage bashobora gukomeza imirimo yabo iherereye hafi ya harashwe, nta bibazo bafite, nta ngaruka z'imirasire ikomoka ku ngufu za nucleaire twabonye. Nyuma y'ibi bitero bya Amerika, Minisitiri w'intebe wa Israel yashimiye Trump ku cyemezo cya kigabo yafashe, agaragaza ko igihugu cyabo na Amerika byafatanije mu gutegura ibitero ndetse ibitero byagenze neza. Ku munsi wa 10 kuva Israel igaba ibitero muri Iran, abi Tehran mu gihugu cya Iran bagaragaza ko abarenga 400 bamaze kwicwa ndetse abarenga 3000 barakomeretse. Ni mu gihe ku rundi ruhande Israel ho ibitero bya Iran bimaze kwica abarenga 24. Nyuma y'ibitero bya Amerika kuri Iran, umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yanenze icyo gikorwa, agaragaza ko bishobora gutuma intambara ikwirakwira mu gace no kwisi. Abahuti bo muri Yemen batajya imbizi na Israel nabo bibukije abi Washington ko bazahura n'ingaruka zikomeye. Bavuze ko kurasa kuri Iran kwa Amerika bitarangiza intambara ahubwo bitangije mu isura nshya. Israel yatangaje ko Iran nayo yayigabyeho ibitero bya misile 27, ibisasu 22 bya mbere byoherejwe rimwe, ibindi bitaro nabyo byoherezwa mu kindi cyiciro. Byakomerekeje abantu 11 ndetse bari kuvurwa mu bitaro byita ku ndembe byahitwa Magen David Adom. Ni ibitero byagabwe mu duce 10 two muri Israel hafi y'umujyi wa Tel Aviv n'ahitwa Haifa, hangirika ibintu byinshi. Hagati aho ngaho Amerika yo yamaganywe. Ibihugu birimo Cuba, Chile, Mexique na Venezuela byanenze Amerika. Perezida wa Cuba yitwa Miguel Diaz-Canel yavuze ko ibyakozwe na Amerika ari ukwagura intambara no kutubahiriza amategeko ya Loni. Ibitero bishobora guteza ibibazo bikomeye n'ingaruka zitabasha no gukemurwa. Ni mu gihe perezida wa Chile yitwa Gabriel Boric yavuze ko kuba igihangange bitakwemera gukoresha izo mbaraga mu kutubahiriza amategeko kabone niyo waba uri Amerika. Mexico yasabye ko haba ibiganiro ku mpande zombi, mu gihe Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Venezuela Ivan Gili yavuze ko bamaganye ibitero bya Amerika kuri Iran ibisabwe na Israel. Perezida Donald Trump yashimiye uhoraho wabashoboje kugera ku ntego yabo. Perezida Donald Trump wa Amerika yavuze ko basenye inganda za Natanz,
uruganda rwitwa Esfahan na Fordo zikorwamo intwaro za nucleaire bagamije kubuza Iran gukomeza ibyo bikorwa biteje isi impagarara. Yagize ati Iran nk'umushotoranyi wa mbere mu burasirazuba bwo hagati ubu yakagize uruhare mu bikorwa by'amahoro, nitabikora ibitero bizaza bindi bizaba bikomeye kurusha iby'ubu ngubu. Mu myaka 40 ishize Iran yahoze ivuga ko ishaka kuzimya Amerika na Israel ikica abaturage ba Amerika. Uwo ni umwihariko wayo. Aya ni amagambo yatangajwe na Perezida wa Amerika Donald Trump, yashimiye ingabo za Israel ku murimo ukomeye zikomeje gukora, ndetse ashimira n'abanyamerika bagize uruhare mu kugurutsa ziriya mashini cyangwa se ziriya ndege zagabye ibitero kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu. Ni intwara abantu benshi batari bazi. Avuga ko abiteze amaso kugira ngo arebe ko zitazongera gukoreshwa. Uyu muyobozi w'igihugu cy'igihangange cya Amerika yaburiye Iran, agaragaza ko yizeye ko igana ameze biganiro bitaba ibyo igakomeza guhura n'uruva gusenya. Yagize ati by'umwihariko nshimiye Imana, turagushimiye Imana, ndetse dukunda igisirikare cyacu, nukuri ukirinde. Imana ihumugisha uburasirazuba bwo hagati, ihumugisha Israel, ihumugisha kandi Amerika. Aya ni amagambo yatangajwe na Perezida Donald Trump nyuma yo kugaba ibi bitero. Uyu ni umusozo wacu w'inkuru. Reka ngushimire cyane wowe natwe muri gahunda zacu za buri munsi z'amakuru unyuze kuri channel zacu zombi arizo AM TV Show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom.